агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. инсон то он даме ки ба беморие гирифтор нашавад, қадри тандуруст буданро ҳам намедонад. баъзан бисёр нигаронкунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост, аз ҷумла ба бемории фарбеҳӣ, беморие ки аввал эътибораш намедиҳем. боиси нигаронӣ аст ки қариб ҳама дидаву дониста худро ба бемории фарбеҳӣ гирифтор шудан тайёр менамоем. тибқи омор айни ҳол дар ҷаҳон беш аз 1 миллиард нафар одам бо вазни зиёдатӣ умр ба сар мебарад ки 50% он гирифтории бемории фарбеҳӣ мебошад ва ҳамин гуна мутахассисони соҳа ҳушдор медиҳанд ки то соли 2050 ин миқдор то даҳчанд меафзояд ки барои тамоми аҳолии сайёра як хатари ҷиддиеро ба миён овардааст. иллати фарбеҳӣ алҳол дар байни сокинони ҷаҳон беш аз 25%-ро ташкил менамояд. дар мамлакатҳои аврупои ғарбӣ 15%, дар русия 30%, дар мамлакатҳои тараққикардаи шарқ 10 то 16% ва дар иёлоти муттаҳидаи амрико 30 то 36%, аз ҷумла дар байни кӯдакон ва ҷавонон 25%-ро ташкил менамояд. аз рӯи пешбинии олимон, шумораи беморони гирифтори фарбеҳӣ сол то сол дар сайёра меафзояд. фарбеҳӣ ин вабои асри 21. бисёриҳо ҳам дар адабиётҳои ҷаҳонӣ ва ҳам дар адабиётҳои мо фарбеҳиро ҳамчун ҳолат шарҳ медиҳанд. лекин ба ибораи дигар гирем, агар ки мо розӣ шавем нисбати шабоҳат додан ҳамчун ҳолат, оқибати ҳолат оварда мерасонад ба бисёр бемориҳо. барои амин дар рӯи дунё ҳозир тамоми онҳое ки ба ино сару кор доранд ҳамчун вабои асри 21 ҳолати фарбеҳӣ шинохта мешавад ва ҳамаи чорабиниҳо андешида мешавад ба хотири пешгирӣ кардан ё ин ки раванди фарбеҳиро кам кардан, барои он ки шаҳрвандони мо ё ин ки дигар шаҳрвандон мубталои бисёр бемориҳо нашаванд. тибқи оморҳои мавҷуда бемории фарбеҳӣ дар миёни аҳолии мамлакати мо зиёда аз 11%-ро ташкил медиҳад. дар байни мактабачагон бошад мутаносибан ба 14% баробар буда, ин маризӣ нисбат ба занҳо миёни мардон 1% бештар аст. фарбеҳӣ ин яке аз бемориҳои аср ба ҳисоб меравад. бемориҳои аср тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, аз он ҷумла тоҷикистони мора. гап дар бораи он меравад ки омилҳои асосии фарбеҳӣ, омили асосии фарбеҳӣ ин хӯрдани ғизои зиёд аст. хӯроки зиёд мо мехӯрем, ин як. дуюм, ҳамин хӯроки мехӯрдагии мо таркибаш нодуруст аст. гап дар бораи он меравад ки мо бояд донем ки ҳар як кас бояд донад ки чӣ мехӯрад, аз чӣ бояд ки парҳез кунад, чира бисёртар хӯрад. мисол барои шахсе ки ба кори ҷисмонӣ машғул аст, вай хӯрокҳои ширинӣ хӯрданаш лозим аст, барои он ки хӯрокҳои ширинӣ тез ҷабида мешаванд ва ё тез месӯзанд ва тез як энергия ба амал меояду ва ё кор мекунанд, кори ҷисмонӣ мекунанд. лекин шахсоне ки кори ҷисмонӣ намекунанд ва хӯрокҳои ширинӣ зиёд истеъмол мекунанд, ва хӯроки ширинӣ ҳамаш ба чарб табдил меёбад. агар як қисми хурдаш, агар як қисми камаш агар ба вай сӯзаду ба энергия табдил ёбад, яъне ба энергияи табдил ёбад, қисми зиёдаш ҳамчун як чарб ба чарб табдил меёбаду дар организми инсон ҷамъ мешавад ширинӣ. барои ҳамин мо бояд донем ки чӣ хӯрем ва чӣ нахӯрем. мисол аз ҳамон фаъолияти ҳар як шахс чӣ хӯрдан дар кор бояд мо донем.
یا شخصانی که کاری فعال میکنن، من در نظر دارم کاری فیزیکی میکنن، اون شخصان باید که شیرینی خورن یک، دوم اون شخصان باید که چرب خورن دو، اون شخصان باید که سفیده خورن سه. یعنی خوراک آنها نسبت به خوراک آدمایی که کاری جسمانی نمیکنن نسبت خوراک آنها زیادتر باشد. بیماری فربهی خروج نمی کند سرایت نشود، ولی جسم کس را ناعیان در خود پیچانده می گیرد و بدن را اسیر خود می گرداند. در نتیجه به ده ها بیماری خطر افزا برای سلامتی کس گرفتار می شود. یکم خوراک، ترکیب خوراک که شیرینیش نهایت زیاد است، این خوراک البته این خوراک به فربهی آورده میرساند. بغیر از این خوراکی در ترکیبش چرب‌ها زیاد هستند، این خوراک هم به فربهی آورده میرساند. لیکن ما نمیدانیم که کدام خوراک خوریم که فربه نشویم و کدام خوراک خوریم که فربه شویم یا فربه نشویم. ما تا حال هم نمیدونیم. من میدونم البته به نان زندگی کرده نمی شود، به خمیری زندگی کرده نمی شود، لیکن من بسیار التماس می کردم که همین نان خمیری در خوراک شخصانی که با کار جسمانی مشغول نیستند باید که همین نان خوراک‌های خمیری کم کرده شود، کم باید استعمال کنند. شخصایی که بسیار استعمال میکنن نان خمیری رو البته به فربهی دچار میشوند. ولی بعضی ها جوان ها هم حتی میبینند نزد من که معلم چخل کنیم که استاد چخل کنیم که ما فربهی نشویم. برادری عزیز، شما جوان هستید، برای چی فربهی میشید؟ برای اون که نادرست خوراک غذا میخورید. غذای شما نادرست است. شما خمیری و شیرین بسیار استعمال میکنید. دوم پرابلم اساسی، عامل اساسی فربه شوی این حرکت است. شخصی که اگر حرکتش کم باشد نسبت به غذایی که استعمال کرد حرکتش کم باشد، اون شخص البته فربه می شود. من دیده استودم پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای آخر مخصوص توجه زیاد نسبتی ورزش توجه زیاد وای کردن. من دیده است که سالهای آخر در تاجیکستان چندین ورزشگاه‌های نو پیدا شدن، در هر یک مکتب یک ورزشگاه پیدا شده است و جوانان را بسیار جلب کرده است به ورزش. در تاجیکستان چقدر وای می شود در سطح جهانی وای می شود ورزش‌های جهانی مانند گوشتین به قریب دو مراتب گوشتی شد. من بغیر از گوشتین باز اسب دوانی شد، باز بغیر از اسب دوانی من باکس بچه‌های ما بسیار در باکس پیشرفت هستند. لیکن افسوس که کم، این هم کم است. بسیاری مردم ما از ورزش خودشون خفا میکشن، یعنی با ورزش سر کار ندارن. فکر من همین است که غذا خوردید، شما باید دانید که چقدر غذا خوردید. با همون غذای خوردگیتون باید شما دانید که چقدر باید حرکت کنید. هر شخص باید هر روز زیاده از 8000 قدم ماندنش در کار، زیاده اگر جوان باشد 10-12 هزار قدم ماندنش در کار، برای آنکه همون غذایی که خورد همون غذا پوره وای شود، جبیده شود و اون غذا فایده رساند، یعنی وای غذا به چرب تبدیل نیابد. این دو. سوم، سالهای آخر درباره فربهی بسیار عالمان مشهور جهان کارهای بسیار کارهای عمیق کرده ایستادن. من در نظر دارم کارهایی که نسبتی پیداشوی تا نسبتی موشک‌های بدن، چی خیلی موشک‌های بدن خودشون را با تجدید میکنن.
همین از 40 ساله بالا وقتی آدم 40 ساله می شود از 40 ساله بالا اگر آدم کم حرکت کند به جای موشک ها چرب حاصل می شود. یعنی همون حجره های بنیادی موشکی که باید موشک حاصل کنند آنها به حجره های بنیادی چربی تبدیل می یابند و به جای موشک چرب حاصل می شود. برای همین فکر من از شخصی که از 40 گذشته ایستاده است باید فکر کند که در آینده اگر حرکت نکند وای آهسته آهسته به فربگی آورده میرساند، بدنی خود را به فربگی آورده میرساند. برای همین از همین من فکر دارم که از 15-20 سالگی سر کرده باید جوانو به ورزش باید یک داشته باشند، توجه زیاد باید داشته باشند و دائما حرکتشان به ورزش باشد. ورزش باشد اگر غذای میخوردگی که شما میخورید غذا پره وای میشود، پره جبیده میشه، هضم میشود، یگان وای به ارگانیسم شما یگان ضرری نمیرساند. لیکن افسوس که همین 55 تا 60 میرود آدم سر میشود فربگی. بیماری فربگی به کس امکان نمیدهد که برزیدش مبارزه برد، زیرا بی‌حوصلگی و کمقوتی و اشتهای پیهم خاصی رفتار و کردار باشد. وقتی که شهروند مراجعت کرد تشخیص‌های ایلوگی، اگر در تشخیص‌های ایلوگی چربزیرکنی جگر باشد باید آدم از پشتی کم کردن چربزیرکنی حالت جگر شود، یا اینکه با عبارت دیگر به زبان ما استیاتوگپاتیت میگویند یا که استیاتوز جگر میگویند. برای چی؟ به خاطر که وقتی که دور و دراز چربزیرکنی به یک درجه معین آورده میرسد آهسته آهسته دویم مرحله تباهشوی کار بافته جگر پیدا می شود. یعنی این فیبروز جگر نام دارد. فیبروز جگر وقتی که در حجره های جگر پیدا شدن یک نمودی بافته نو که زیر میکند و آن خصوصیتی که جگر دارد و جگر رو همچون یک لابراتوری کلان میشناسند آورده به تباهشوی کار حجره های جگر میرساند. درجه 3-4 فیبروز جگر خواهیم نخواهیم اگر به شرطی که یکون چاره دیده نشود آورده میرساند به سیروز جگر، به تباهشوی کار بافته جگر. شرط نیست که آدم ویروس داشت یا اینکه ویروس نداشت. بسیاری ها تکیه میکنند به آن که گپاتیت مزمن گذراندگی هستند یا اینکه بعد گپاتیت شدید اگر که در جگر کار جگر اگر در سطح حجروی ویران شدگی باشد، لیکن این را فراموش میکنند که چربزیرکنی جگر آورده رساند به فیبروز جگر، فیبروز جگر آورده رساند به سیروز جگر و دور و دراز سیروز جگر در مرحله دکامپنساسیا یا که در مرحله آخران آورده میرساند به بیماری های آماس جگر. متخصصان توصیه میدهند که جهت پیشگیری بیماری فربگی نسبت به غذای چربدار باید محصولاتی که از ارد نوع دوم و سوم تیار کرده می شود هرچی بیشتر استعمال نماییم. ولی سخن دیگر و متاسفانه عمل دیگر است، زیرا یک تنبلی خاص تدریجاً آدمان را فرا میگیرد. چرا؟ زیرا ایندوستریاهای رشد جهانی وابسته به تکنولوژیا و فناوری ها دیگر به کس امکانی به خود مشغول شدن را نمی دهد و آدمان را تا رفت قربان نفس می گردانند. بیماری است که نوعیان کس به آن گرفتار می شود و دیده و دانسته به سوی آن راه می کشاید. این بیماری فربگی است و کس نوعیان به آن گرفتار می شود و در اول اعتبار نمی دهد و گمان می کند که همه بی خطر است. ولی بیماری فربگی به قول متخصصان ساحه طب عامل بیماری های خیلی زیاد است و گفتن ممکن است که عامل وارد کننده بیشتری بیماری ها به ارگانیسم انسان این بیماری فربگی می باشد.
оё сохторҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ дар ин хусус дар байни аҳолӣ ягон назарсанҷӣ гузарониданд? агар чунин кор сурат мегирифт, ҳатман дар ин бора мегуфтанд. агар саволҳо ҳам басоодӣ мебуданд ба монанди чаро аз истифодаи хамиртуруши анъанавии бехавф даст кашидаем? барои чӣ аз маҳсулоти бехатар хеле кам ғизо мепазем? чаро пиёдагардӣ ва кам хӯрдан баъд аз синни 40 солагӣ зарур буд? нишонаҳои аввалине ки дар беморон мушоҳида мешавад, худ бемор ҳис мекунад, ин зиёд шудани вазни бадан аст. ва дуюм, он бемор тез мондашавиро ҳис мекунад ва ҳангоми ба баландиҳо баромадан ё ин ки ба зинапояҳо баромадан нафастангӣ, тез нафастангиро ҳис мекунанд ва ташнашавӣ, хушк шудани даҳон, онҳо бо ин шикоятҳо ба мо муроҷиат мекунад ва пас аз ташхисҳо маълум мегардад ки дар бемор зиёд шудани вазни бадан ё бемории фарбеҳӣ ки ба бемориҳои диабети қанд, бемориҳои фишор баландӣ ё ин ки бемориҳои дил, сактаи майнаи сар ё сактаи дил, чарбзеркунии ҷигар ё ин ки фарбеҳ шудани ҷигар, ба панкреатитҳои музмин, ин беморӣ ҳамаш аломатҳо ё ин ки бемориҳои аз зиёд шудани вазни бадан ё фарбеҳӣ оварда мерасонад ва оризаҳои зиёд ҳам низ дорад, яъне боз пайдо шудани санги талхадон дар талхадон, осияхандрози сутунмуҳра ва ба ғайр аз чарбзеркунии ҷигар ба сирози ҷигар ё ин ки саратони ҷигар низ оварда мерасонад. бино ба таъкиди табибон ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ дар баробари дигар корҳо бояд аз хӯрдани хӯрокҳои тезтайёр даст кашид, зеро тибқи далелҳои оморӣ таркиби хӯрокҳои тезтайёр зиёда аз 1000 килокалорияро ташкил медиҳад. миқдори шабонарӯзии таъмини ғизо ба организми инсон бошад ҳамагӣ 1500 килокалория аст. бояд бештар таваҷҷӯҳ ба истеъмоли меваю сабзавот ва кабудиҳо карда шавад, чунки дар таркиби онҳо нахҳои ғизоӣ зиёд аст. пеш аз ҳама ғизои кам хӯрдан дар кор. ҳамин одам ки вақте ки умраш рафта истода бошад, мисол аз 50-60 гузашт, бояд як кор кунад. якмаш ки ғизои кам хӯрад, ин як. дуюмаш ки донад ки чӣ хел ғизо мехӯрад, ин ду. сеюмаш ки ғизои камкалорияи сер сафеда бояд хӯрад. яъне ғизо камкалория бошад, не ки сафедааш зиёд бошад. дар шахсоне ки аз 50-60 боло ҳастанд, ин шахсон бояд ки дар таркиби ғизошон ширинӣ кам бошад, қанд кам бошад, дар таркиби хӯрокашон чарб кам бошад, равған кам бошад ва таркиби хӯрокашон сафеда зиёдтар бошад. ана он вақт ин шахсон метавонанд ки пешгирӣ кунанд, якумш фарбеҳиро пешгирӣ кунанд, дуюмаш пайдошавии диабети қанду фишорбаландиро пешгирӣ кунанд. агар ин корро накунанд, оҳиста ҳамашон ҳам ба диабети қанд, ҳам ба фишорбаландӣ, албатта фарбеҳӣ ҳаст, ба фарбеҳӣ дучор мешаванд. ба ғайр аз ин ман гуфтаи ҳастам ки фарбеҳӣ ба чӣ оварда мерасонад? ба камшавии ҳаҷми қувваи мушакҳо оварда мерасонад. одамони фарбеҳ ҳаракаташон суст мешавад. як. дуюм, одамои фарбеҳ як чӣ гӯям ман, ҳаҷми мушакҳои бадан, асосан мушакҳои дасту пой кам мешавад ҳаҷм. ба ғайр аз ин қувваи мушакҳо кам мешавад. барои ҳамин хел одамо аз ҷошон хиста наметавонанд. ҳамин хел одамо ҳаракат карда наметавонанд. дуруст.
لیکن به همین نگاه نکرده من گفتم باید این شخصان همین خیلی پرهیزی کالری پست و سفیده زیاد استعمال کنن و حرکت از همه اساس حرکت است. حرکت نباشد شما البته فربه میشوید. میگویند هر درد را دوایی است. در این راستا بیماری فربهی نیز استثنا نیست، زیرا آن نیز تبابت شونده است و برای این تنها اراده قوی لازم میباشد. من برای تنصیحات بودن، برای سالم زندگی کردن هر یک شخص باید طرز حیات سالم رو پیشبری کند. یعنی که در طرز حیات سالم هستند قدم های عادی ترینه که هر یک انسان همه روزه باید از این قدم های عادی استفاده برد. اگر که شخصانی که این قدم های عادی ترین رو در زندگی هر روزه خود استفاده میبرند، آنها البته که کم کسل میشوند و ایمنیته آنها مستحکم میشود. یعنی که هر یک شخص باید غذای سالم استعمال کند، خوابی درست داشته باشد، از عادت‌های بد دست کشد و گیگین شخصی و جمعیتی رو رعایت کند و اینچنین به ورزش باید مشغول باشد. یعنی که هر یک انسانی که اگر به ورزش مشغول می شود البته ایمونیته او در اول مستحکم می شود و همون گردش خونی که ما همه روزه اگر با آب و تاب بدن مشغول شویم و هر روز پیاده‌گردی کنیم، علم طب میگوید که هر یک انسان حداقل باید در یک روز 30-40 دقیقه باید پیاده‌گردی کند. یعنی پیاده‌گردی در موردی که انسان پیاده میگردد زیاد ارگانیسم خود را آب و تاب میدهد، در این مورد چی میشود؟ یعنی که ایمنیته انسان مستحکم میشود و گردش خون نیز خوب میشود، برآمده میشود و ارگانیسم میتواند با بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی مبارزه برد. یعنی که امروز ها بینید ما از غذاهای زیادتر رو به غذاهای ناسالم آوردیم. یعنی که امروز فرق نمیکنند غذای سالم چی است، غذای ناسالم چی است. هر یک شخص باید در اول به خاطر سالم بودنش در راسیون خود غذاهای سالم را جاری کند. یعنی که به غذای سالم چی داخل می شود؟ زیادتر میوه و سبزیجات استعمال کند، زیادتر از آنمون محصولات های دانگی، یعنی که از قبیل لوبیا، نسک، ماش، این محصولات های طبیعی خودمان می باشد که گروهی آنمین تمام میکرو الیمنت های ضروری که به انسان ضرور است تامین میگرداند و انسان میتواند در دوام روز خود را روحش را بالیده حس کند و انرژی داشته باشد. هنگامی که ما اگر از خوراک های تستیار استفاده میبریم، از محصولات های سرروغن یعنی از محصولات های زیاد نانی استعمال میکنیم و به جای تشنه شکنی آب های شیرین گازدار استفاده میبریم، در این مورد البته همین ارگانیسم یعنی که مبادله ماده ها خوب به کار نمیروند و ارگانیسم الکی آهسته به وزن زیادتی گرفتن را شروع میکند. یعنی که هنگامی که ما زیاد این خوراک ها رو استعمال کردیم وزن زیادتی میگیریم. بعدا ما اگر باز هم اهمیت ندهیم، حرکت جسمانی کم داشته باشیم، این گونه خوراک ها رو زیاد خوریم، وزن ما زیاد شده به بیماری فربهی گرفتار میشویم. طبق توصیه طبیبان اگر کس به بیماری فربهی گرفتار شد باید دلپرانه راه‌های پیشگیری آن را رعایت نمود و سلامتی را برقرار کرد و یا اگر سالمیم پس میباید معیار خوراک خوری را رعایت کرده با بیماری مذکور روبرو نشویم. عموما در همه حالت لازم است که محافظ سالمی خود باشیم. هنگامی که انسان با بیماری فربهی گرفتار شد، الکی در برابر این بیماری او را پیگیری میکنند بیماری های رگ های خونگرد، یعنی که بیماری های دل و رگ ها، این بیماری های اینفارکت یعنی اینسولت و البته بیماری دیابت قند. در حالتی که اگر انسان الکی بیماری فربهی گرفتار شد، این گونه بیماری ها او را پیگیری میکنند و عموما به حالت روحی و روانی انسان هم این حالت ها تاثیر منفی خود را میرسانند.
ва инчунин ҳар як инсон бояд дар зиндагии худ гигиенаи шахсии худро риоя кунад. яъне ки ин ҳам метавонад яке аз омилҳои пайдо шудани бемориҳо шавад. инсон бояд албатта ҳама рӯза тани худро пок нигоҳ дорад, либосҳои таҳпӯши худро иваз кунад ва дасту дандону гӯшҳои худро ҳама рӯза бояд тоза карда истад ва рахти хоби худро дар як ҳафта албатта ки хубу тозаву намнок нигоҳ дорад. ва инчунин одатҳои бад як қадами асосие ки инсон агар ба ин одатҳо равад, ӯ аллакай дар зиндагии худ солимии худро аз даст медиҳад. яъне имрӯз ҷавонон, на ин ки ҷавонон, умуман рӯ ба майнӯшӣ меоранд, рӯ ба сигоркашӣ меоранд, яъне ки аз сигорҳои имрӯз мод шудааст электронӣ истифода мебаранд, аз кальянҳо истифода мебаранд ва нӯшокиҳои энергетикӣ менӯшанд ва фикр мекунанд ки ин ба инсон ин гуна нӯшокиҳо зарар надорад. албатта вобаста ба кальян агар гӯем, имрӯз бисёр ба назар мерасад дар байни ҷавонон, гӯё ки ин як коктейли буғдор бошад. ин албатта нодуруст аст, комилан нодуруст аст. ҳангоме ки чизе ки аллакай дуд шуд, ин аллакай худ як реаксияи химиявиро ба вуҷуд меорад. аллакай таъсири манфиашро дар организми инсон мерасонад. хо кальян бошад, хо сигаретҳои электронӣ бошад, хо сигаретҳои оддӣ ки ҳамарӯза мекашанд, ин аллакай дуд ки шуд, ин аллакай худаш як реаксияи химиявиро ба амал меорад ва албатта зарарашро ба инсон мерасонад. ва ба ҳамин хотир ман ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим ба ҳама шаҳрвандон тавсия медиҳам ки умуман дар зиндагии худ реҷаи дурусти анамин тарзи ҳаёти солимро ба роҳ монанд. ва як чизи қадами асосии дигар ин реҷаи дурусти хоб мебошад. имрӯз бинед мо зиёд аз телефонҳои мобилӣ истифода мебарем, яъне ки пеш аз хоб мо аз телефони мобилӣ истифода мебарем. ҳангоме ки бинед илми тиб имрӯз исбот кардааст, яъне пешбарӣ мекунанд ки хоби солимтарин ин як вақту соати муайяни худро дорад. бояд инсон аллакай аз соати 10 аллакай бояд хоб бошад то 11. барои чӣ? чунки дар ин марҳила анамон ҳормонҳое ки организм ҳосил мекунад дар анамин марҳилаи шаб ҳосил мешавад дар организми инсон. ҳангоме ки ин марҳиларо мо аз даст метиҳем, албатта аллакай ба иммуни системаи мо зарарашро мерасонад. чунки анамон телефони мобилӣ ки мо шаб истифода мебарем, вай чашмони мо ҳамон гуна рецепторҳое дорад ки равшаниро ба худ қабул мекунад, дохили организм мекунад ва анамон гормоне ки иммунитети моро мустаҳкам мекунад, иҷозати ҳосилшавии ҳамон гормонро анамин телефони мобилӣ, яъне ки равшани ҳамин телефони мобилӣ пеш аз хоб иҷозат намедиҳад ва дар организм мешавад вайроншавии анамин ҳормонҳо дида мешавад. ва дар баробари ин бояд инсон 7-8 соат хоби солим дошта бошад ки ӯ метавонад аллакай субҳ бо як рӯҳи болида аз хоб хезад ва умуман вақте ки инсон 7-8 соат хоби пурраи худро мегирад, вай метавонад дар давоми худ энергия, дар давоми рӯз аллакай пурэнергия бошад. яъне ки дар баробаре ки мо ҳамаи ин қадамҳоро иҷро кардем, хоб низ ҳам роли муҳимтарини солим будани инсонро мебозад. ва имрӯз бинед дар бисёр оилаҳо дида мешавад ҷавонон соати 1-2 хоб мекунанд ва зиёдтар анамин телефонҳои мобилиро истифода мебаранд ки имрӯз зиёд ба назар мерасад дар вақти вохӯриҳои мо дар байни ҷавонон ки бисёр савол медиҳанд ки мо асабхаста шудаем. ва ман ҳамчун мутахассиси ҳамин соҳа фикр мекунам ки ба асабхастагӣ анамин зиёд беманфиат истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мебошад. ва ба ҳамин хотир мо бояд ҳар як чизро аз рӯи меъёр истифода барем, ғизоро низ аз рӯи меъёр истеъмол кунем, яъне хобро низ аз рӯи меъёр истифода барем, яъне ҳамаи чиз дар зиндагии ҳаррӯза меъёри худро дорад ва фаромӯш бояд накард ки саломатии инсон танҳо аз худи инсон вобастагӣ дорад. ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ муайян кардааст ки 56% солимии инсон аз худи ӯ вобастагӣ дорад. танҳо 10% танҳо аз соҳаи кормандони тиб вобастагӣ дорад ва 20% дигараш аз экология ва 20% дигараш аз
иқтисодиёт вобастагӣ дорад ва ба ҳамин хотир бинед 50-60% аз худи мо ки вобастагӣ дорад, мо бояд талош барои тансиҳат будани худ бояд ҳар як шахс худаш талош кунад. яъне ки духтур танҳо аломатҳоро табобат мекунад, лекин агар шахс дар зиндагии худ мақсад гузошт ки ман бояд солим бошам, тансиҳат зиндагӣ кунам ва ба анамин бемориҳо нарасам, ӯ метавонад анамин қадамҳои оддитаринро дар зиндагии худ истифода бараду ва ба анамин мушкилиҳо дучор нашавад. одатан одамон ба баъзе мушкилиҳо аз қабили фарбеҳӣ, камхунӣ, фишорбаландии сабук ки дар айни ҳол баъзи беморро чандон бад намекунад, диққати махсус намедиҳанд. то чанде пеш фарбеҳӣ мушкили саломатӣ ҳисоб ҳам намешуд ва ҳатто як мояи ифтихор ҳам ба ҳисоб мерафт. бале бибинед ки мо имрӯз агар ба принсипҳои тарзи ҳаёти солим назар кунем, ин принсипҳо ва роҳҳоеро нишон медиҳад ки мо ба солимгардонии худамон чикор кунем, мусоидат намоем. ин оддитарин қадамҳо аст. пиёда гаштан дар кор аст, варзиш кардан дар кор аст, хӯроки дуруст хӯрдан дар кор, дар вақташ реҷаро риоя кардан дар кор аст, реҷаи хобро риоя кардан дар кор аст. ин чизҳои оддӣ ҳастанд ки мо ҳамарӯза дар зиндагиамон истифода мебарем, аммо инҳоро бояд дуруст истифода бурд. дар мавриди ғизо хӯрдан мо бояд меъдаи худро ба се қисм ҳадди аққал ҷудо кунем. як қисматаш барои хӯрок, дуюм қисматаш барои об, сеюм қисматаш барои нафас кашидан. ҳастанд имрӯз нафароне ки то дараҷае истеъмол мекунанд ғизоро ки нафастангӣ дар онҳо дида мешавад. онҳо фикр мекунанд ки ғизои зиёд истеъмол кардан барои онҳо нерӯ медиҳад, онҳо хато мекунанд. яъне барои организм ғизо ва витаминҳои зарурӣ дар кор аст ки бардошт кунад, ҷабида гирад, то ин ки мушакҳо, системаҳои хунгард ва дигаре аз онҳо хуб фаъолият кунад. яъне агар мо имрӯз як нафарро аз саҳар то бегоҳ пайваста кор фармонем, монда мешавад. мондагӣ дар ӯ эҳсос мешавад, корро идома додан наметавонад. ва ҳамин гуна агар мо меъдаи худро бо ғизоҳои гуногун аз ҷумла ғизоҳои тезтайёр, ғизоҳои носолим пур кардан гирем, онҳо ба мо нерӯ наметиҳанд ва организм хеле зуд монда мешавад. дар вақти организм монда мешавад, иммунитет паст мешавад ва мо зуд ба бемориҳо гирифтор шуданро оғоз мекунем. барои ҳамин мо бояд дуруст фикр кунем ки ғизохӯримон бояд дуруст бошад. мо бояд имрӯз дуруст фикр кунем ки ба варзиш машғул шуда тавонем. имрӯз аз ҷиҳати рӯҳии равонӣ баъзе одамҳо намедонам бениҳоят монданд. вақте ки мо дар чорабиниҳо аз онҳо мепурсем ки ба ин ҳолатҳо барои чӣ гирифторед? зиндагӣ баъзе мушкилиҳо дорад, фарзанд, хештабор, рафиқон, зиндагии ҳаррӯза, инҳоро мисол меоранд. инҳо ба системаи асаби мо ягон алоқаманд нестанд. вақте ки мо дар чунин душвориҳо меафтем, набояд асаби худро дубора ба вазбинӣ, ба душворфикркунӣ оварда расонем. хеле зуд асабӣ мешаванд. оддитарин чизҳое ҳастанд ки кӯдакон, бисёр модарон сабаб меоранд. кӯдакои мо гӯш намекунанд, ба дигар корҳо машғул ҳастанд. ҳоло он ки мо агар онҳоро дар равиши худамон, он чизе ки худамон тарбия метиҳем, дар он равишҳо дохил кунем, барои як нақшаи муайян дошта бошем, фикр мекунам ки раванди зиндагӣ дар доираи оила хуб ба роҳ меравад. яъне фарзанд ба гӯш кардани падару модар чикор мекунад? таваҷҷӯҳ мекунад. чунки аз рӯи характер гӯем, характери кӯдак мо амал мекунем ва характерҳоро меёбем ва қисматҳои асосии идораро меёбем ва медонем ки ӯ чӣ мехоҳад ва мо бо кадом талабото онро қонеъ кунем ки онҳо моро гӯш кунанд. ва яке аз ин метавонад ки омилҳои беруна ам бошад. вақте кӯдак дар муҳити беруна тарбия меёбад, муҳити берунаро ба даруни оила мекашад, яъне меорад. ҳарчанд ки шумо мегӯед, аммо таъсири муҳити беруна ки ҳаст, он маълумотнокие ки шумо дар оила онҳоро таъмин кунед заиф аст, чикор мекунад? муҳити беруна ғалаба мекунад. ва ба ин чиз мо чикор мекунем? бештар асабӣ мешавем. асабӣ шудан фикр мекунам ин ягона роҳи ҳалаш, асабӣ шудан ягона роҳи ҳалаш ин худи мо ҳастем. ҳастанд бисёр доруҳо ва дигар тавобатҳое ҳастанд ки табибон мефармонанд, лекин табиби ҳар як шахс ин худи шахс аст.
асабро бояд худи шахс идора кунад, рафторро бояд худи шахс иваз кунад нисбат ба саломатияш. агар имрӯз мо дар зиндагиён нақшагузорӣ дошта бошем ки бале ғизоро бо меъёр мехӯрем, ғизои солим мехӯрем, бо варзиш машғул мешавем, яъне муҳим нест. ҳастанд бисёр сабабҳое ҳастанд ки онҳо мегӯянд ки мо наметавонем варзишгоҳ равем, мо ба варзиш машғул шавем. дар муҳити хона ҳадди аққал мо метавонем субҳгоҳ 2-3 ва зиёда аз ин вобаста ба вазни саломатимон 15-20 дақиқа ба варзиши машқи бадан машғул шавем, то ин ки амн мушакҳое ки хобида буданд бедор шаванд, ба фаъолият шурӯъ кунанд. ва агар системаи асаб имрӯз хуб фаъолият кунад, тамоми организма идора карда метавонем, яъне беморшавӣ дар мо кам дида мешавад. ҳарчанд таъсири манфии фарбеҳиро ба саломатӣ аз давраҳои қадим медонистанд, вале ҷиҳати серҳаракат будани аҳолӣ он қадар масъалаи муҳими тандурустӣ ҳам набуд ва тадриҷан бо беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардуми сайёра ин беморӣ то рафт фарогир мешавад. عامل‌های اساسی فربگی این استعمال غذای زیاد است. دوم در غذا نهایت استعمال زیادی قند است. من در نظر دارم خمیری و نان خمیری. حالا بسیار خوب شد که در تاجیکستان ما در تمام مغازه‌های غذا تاجیکستان نان‌های بسیار خوب پیدا شده است. یعنی در ترکیب نان‌ها هم بعضیات است، در ترکیب نان‌ها پیکتین زیاد است، در ترکیب آن نان‌های جو از آرد جو نان پخته ایستان، در اون نان‌ها نهایت بافته‌های رستنگی زیاد است. بافته‌های رستنگی زیاد باشد اگر هضم خوراک نقض می شود، فلور روده ها برقرار می شود، بعد حالت شخص خوبتر می شود، بعد فربهی را پیشگیری می کنند. آدم های فربه همون فلور روده ها ویران می شود در آدم های فربه. برای همین غذایی که می خورند و غذا پوره هضم نمی شود، در روده ها می ایستد. назария илмии зарари вазни барзиёдии бадан танҳо аз ҳолҳои сеюми асри 20 оғоз шудааст. алҳол зеҳният ба ин падида комилан тағйир ёфтааст ва илми тиб то чӣ андоза ба саломатӣ зарар доштани онро исбот намуда, вале дар пешгирии он оҷиз ҳам мебошад. суханони муолиҷапазир будани он бештар ба як шиёр шабоҳат дорад, зеро хеле одамони кам ба фарбеҳӣ ҳамчун беморӣ менигаранд. мо аз тарафи муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология давоми 10 сол аз бойгонии муассиса ҳамон таърихони бемориро ҷамъ кардем ва вазни зиёд назар ба мардҳо дар занҳо зиёдтар мушоҳида мешуд ва зиёдтар дар аҳолии шаҳрнишинҳо, занҳо зиёдтар мушоҳида мешуд ва шахсоне ки муроҷиат мекунанд бо вазни зиёд ва бо ин бемориҳо мо тавсия метиҳем барои кам кардани вазни бадан парҳезиҳоро низ тавсия мекунем ва онҳо боз қабул карда он тавсияҳоро дар давоми 3-6 моҳ боз такроран боз муроҷиат мекунанд. дар бисёре аз онҳо кам шудани вазн бар назар мерасад ва онҳо ба ғайр аз ин тавсияҳои мо тавсияҳои табиби дил, тавсияҳои табиби эндокринолог барои қанд, бемории диабети қандашон низ ҳам қабул мекунад ва фишори хунашон, қанди хунашон, вазни баданашон ва назорат карда мешавад. онҳо низ баъди табобат, баъд аз парҳезӣ, баъд аз машқҳои ҷисмонӣ низ худро беҳтару хубтар ҳис мекунанд. имрӯзҳо аз лиҳози зебоишиносӣ ба қомати мавзун афзалият дода мешавад. инчунин одатан одамони газгӯш чолоканд ва табист ки ба бемории фарбеҳӣ тобоваранд. бубинед ки имрӯз агар як шахс бемор шавад, бистарӣ шавад,
бовар кунед баъд ба қадри ан ҳамун саломатие ки дошт мерасад. ба ғайр аз ин агар дар як оила бошанд, оиладор бошанд, нигаронии фарзанд, нигаронии падару модар, нигаронии бародар, хоҳар ва дигарон нисбати ӯ зиёд мешавад. вале бубинед ки сарчашмаи асосии ҳамин гуна бемориҳо ин бетаваҷҷӯҳӣ нисбат ба саломатӣ аст. мо имрӯз бояд иқрор шем ки мо ба дигарон, ба корҳои дигарон мерасем, албатта ки ин хуб аст, вале гап агар сари саломатӣ биравад, мо барои худамон вақт намеёбем, ки ин аз нуқтаи назари тиб бениҳоят як таҳлили душвор мехоҳад. вале имрӯз мо дар байни ҷомеа бевосита дар бораи пешгирии бемориҳо ва тарғиби рафтори онҳо гап мезанем, суханронӣ мекунем ва ҳастанд нафароне ки онҳо аз ҳамон рӯ сар карда нисбат ба саломатии худ таваҷҷӯҳро зиёд мекунанд. ҳастанд нафароне ки ба ин чиз он қадар таваҷҷӯҳ намекунанд, ё ки дар мавриди суҳбату вохӯриҳо гузаронидан онҳо банданд бо телефонҳои худ, бо фикрҳое ки онҳо чӣ кор мекунанд, оянда корбарӣ кунанд. вақте ки мо дар суҳбату вохӯриҳо масъалаҳои асосӣ, принсипҳои тарзи ҳаёти солимро гуфта мегузарем ки омилҳои пешгирикунандаи бемориҳои чӣ фарбеҳӣ, диабети қанд ва дигаре аз инҳо, ҳатто саратон ва дигаре аз онҳо ҳаст, онҳо бояд истифода кунанд аз он маълумотое ки мо ба онҳо мерасонем. имрӯз марказҳои ҷумҳуравии ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ, марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солими вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамарӯза дар байни омма чорабиниҳои оммафаҳмонӣ нисбат ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ мегузаронанд. ва ин чиз дақиқ аст, далел аст ва мо ин чизро дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук дастрас мекунем, то ин ки аҳолӣ аз он чиз бархурдор шавад. маълумотҳои муфассал дар он ҷо ҷойгир аст. агар ман гӯям ки имрӯз сар зананд ба он саҳифаҳое ки мо дар раванди тандурустии мардум маълумотҳои дақиқ он ҷо ҷойгир мекунем, намедонам, шояд барои онҳо мушкил бошад тариқи ҳамин гуна сомонаҳо пайгирӣ кунанд саломатии худашонро. валекин агар ба онҳо гӯем ки имрӯз чандин соат дар телефони худ баъзе видеороликҳое ҳастанд ки ба манфиати шахс нест, ба манфиати саломатӣ нест, тамошо кун, онҳо завқманди тамошои ҳамон ҳастанд. валекин шумо бояд имрӯз мо аслан бибинед, мо имрӯз бояд дарк кунем ки принсипҳои тарзи ҳаёти солим ин ягона роҳ аст ки мо худамонро солим гардонем, яъне реҷаи хоба дуруст кунем, ба варзиш машғул шавем. фарбеҳӣ яке аз бемориҳои музмини паҳншуда буда бо ҷамъшавии чарбу дар организми инсон ки боиси афзудани вазни бадан мегардад ифода меёбад. якум узве ки дар он узв чарб ҷамъ мешавад ин ҷигар аст. пеш аз он ман дар бораи қанд гуфтам. қанд агар ки як қисми қанд агар ворид шавад ба узвҳо, дар узвҳо сӯзаду унҷа энергия ҳосил шавад, қисми дигараш ҳамчун як захира дар ҷигар ҳамчун гликоген мемонад. лекин агар зиёд шавад миқдори гликоген, миқдори қанд агар зиёд шавад дар ҷигар ва ба чарб табдил меёбад. баъд зиёд асосан одамои фарбеба қариб 90% одамои фарбеба дар ҷигарашон бемории чарбзерикунии ҷигар ба амал меояд. ҳатто ин як бемории бисёр вазнин аст. ин беморӣ оварда мерасонад ба цирози ҷигар оварда мерасонад, ба бемории саратони ҷигар оварда мерасонад. фарбеҳии ҷигар ба ҳамин бемориҳо оварда мерасонад. ин як проблемаи бисёр махсус аст. ман ҳатто дар бораи инам як китоб навиштам дар бораи чарбзерикунии ҷигар, ҳам ғайри алкоголи чарбзерикунии ғайри алкоголи ҷигар махсус ман як китоб навиштам дар ин бора барои табибо албатта. ва ин агар чарбзер кунад ҷигара чарбзер кунад, ин як ба гепатит оварда мерасонад. баъди гепатит ба цирози ҷигар оварда мерасонад. ин ба як проблемаи бисёр махсус аст. барои ман фикр дорам ки агар мо пешгирӣ накунем, фарбеҳии оризаҳои бисёр зиёд дорад. алҳол дар дунё ҳар шахси чорум вазни барзиёди бадан дорад ё гирифтори фарбеҳӣ мебошад. сол зиёд шудани миқдори чунин беморон мутахассисони соҳаи тибро нигарон кардааст.
сарчашмаи ин бемориҳо аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз ҳамон вобастагӣ дорад, ки моҳо ҳамин намуди ҳолатро, ҳамин намуди бемориро ҳамчун ҳолат ба худ қабул кардем ва яке аз инҳо ин фарбеҳӣ ҳаст, ё ин ки дар моҳо синдроми метаболӣ мегӯянд, ки тамоми рӯи дунё кӯшиш мекунанд ба хотири паст кардани индекси вазни бадан ва пешгирӣ намудани бисёр намуди беморӣ. Агар ки ҳозир мо фақат дар бораи ҷигар сухан кардагӣ бошем, дар мадди назар тамоми мавзеи аз баромадгоҳи меъда саршуда, рӯдаи 12 ангушта, ғадуди зери меъда, ҷигар ва он узвҳое ки дар ҳамсоягӣ дар як мавзеъ қарор доранд, метавонад ба табошавӣ оварда расонад. Ва бинед ки чӣ қадар дар ҷумҳурии тоҷикистони мо ташвишор аст нисбати баланд рафтани омории бемории қанд. Агар ки бемории қандро ҳам агар ки яке аз сарчашмаҳошон агар ки баҳотем, ин чи аст? Ин бемории фарбеҳие ки оҳиста оҳиста оварда ба табоҳшавӣ дар сатҳи ҳуҷайравии ғадуди зери меъда мебошад. фарбеҳӣ чист? Дар зери пӯст ва дигар узвҳои организм аз ҳад зиёд шудани захирашавии равғанро бемории фарбеҳӣ мегӯянд. фарбеҳӣ як мушкили ирсӣ генетикӣ ҳам буда метавонад, вале бештар ба қиёфа ва шаклгирии бадан мансуб аст, ки омили фарбеҳӣ боз дигаранд. пешгирӣ кардан аз бемории фарбеҳшавӣ албатта баъд аз синни 40 хеле зарур аст, вале дар ҳамин синну сол албатта вақте ки одам бояд пешгирӣ аз бемории фарбеҳиро оғоз кунад ё дар ҷараёни ин кор бошад, албатта аз нуқтаи назари равоншиносӣ ҳам ба таъсироти дигар ҳам дучор мешавад, зеро ки касе ки кам хӯрд ва аз нақлиёт кам истифода бурд, ё касест ки барои худ зиндагии шоистаро муҳайё накардааст. Албатта ин як муносибати зоҳирӣ ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва солимии инсон аст ва дар ҳама ҳолат бо дарки маърифати тиббӣ бояд худи одам донад, ки чӣ кор карданаш дар кор аст.